Zdravo svima. Danas radimo matematiku za 5. razred. U pitanju su razlomci, tekstualni zadaci, a pitanje koje sam danas postavio glasilo je: Ana je pročitala 2/7 knjige. Ako cijela knjiga ima 238 strana, koliko strana je Ana pročitala, a koliko je još ostalo da pročita? Naravno, ja ću ovo pitanje prvo odraditi na srpskom da bismo razumeli matematiku, a potom i na engleskom da bismo imali priliku da vežbamo i engleski. I ono što je bitno kod tekstualnih zadataka i uopšte kod svih zadataka u matematici jeste da se postavka odradi pravilno. U ovom slučaju postavit ćemo zadatak na taj način što ćemo reći da je Ana završila 2/7 knjige. Što nam kaže da će i ostatak knjige biti izražen u sedminama. Odnosno, ostalo je još 5/7. A to znamo jer je cijela knjiga, u ovom slučaju 7/7, 238. Svaki ceo broj možete da izrazi kao razlomak. U ovom slučaju 7/7 predstavlja 238 stranica. Da bismo odredili koliko je 2/7, odnosno koliko stranica predstavlja 2/7, mi moramo ovaj broj da podelimo sa 7 i da pronađemo 1/7. 238 podijeljeno sa 7 daje nam broj 34. A da bismo pronašli koliko je 2/7, onda ovaj broj možemo sa 2, što znači da je to 68 strana. 5/7 u tom slučaju bit će jednako 5 puta 34, što je 170. I ovo je ujedno i odgovor na drugi deo pitanja, odnosno da bi Ana pročitala ovu knjigu do kraja, za 5 dana ona mora da čita 34 stranice dnevno. Sada ću ovo odraditi sve na engleskom, samo se fokusiram na matematiku. Anna has to read the book. The book has 238 pages. She already finished 2/7, which means she has 5/7 left to finish. We know that because if the whole book is 7/7, then if she read 2/7, 5/7 is left for her to read. In order to figure out what 2/7 is, we need to divide the whole number, 238, by 7, and that gives us 34. 2/7 in that case is 68 pages, and 5/7 is the number multiplied by 34, 5 times 34, which is 170 pages, which means that Anna has to read at least 34 pages each day for the next 5 days to finish this book. Nadam se da je ovo bilo jasno. Ukoliko imate dodatnih pitanja, upišite ih u komentarima i ja ću to obratiti u nekom od narednih videa. Da se razumemo. Prijetno.